Sezgin elem Çetti katar toyundan Seni bana takdir özü buyurgan Erti jazdın oşol günkü jamgırı Arzu bolup töbümüzden koyulgan Erti jazdın oşol tünkü jamgırı Arzu bolup töbümüzden koyulgan Arzu bolup töbümüzden koyulgan Oşul göktem Tölgüsündey tağdırdın Men süyüge akılımdı aldırdım Gökürökü dolup ketken göz yaşım Güsü bolup bağıp durdu jamgırdın Gökürökü dolup ketken göz yaşım Güsü bolup bağıp durdu jamgırdın Güsü bolup bağıp durdu jamgırdın Sağa gelgen oşul jol Kanday tatal, kanday azap bolgonun Bilesin mi sağa gelgen oşul jol Kanday tatal, kanday azap bolgonun Kanday tatal, kanday azap bolgonun Denizsin Olkunları türülgün Menceleri seni gözleyici görgen Bilbeyim bizde kaydal parat bulut ağdır Bir at dolu geldim sağa bugün ben Bilbeyim bizde kaydal parat bulut ağdır Bir at dolu geldim sağa bugün ben Bir at dolu geldim sağa bugün ben Ay bilbeyim kaydal parat bulut ağdır Bir at dolu geldim sağa bugün ben 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 Kol çabılar Mına ушундай кечебиздин аталышы дал ушундай ажалып аталат. Bir at dolu geldim sağa bugün ben Мына ушундай керемет оундордун жаратуучусу Кыргыз Республикасынын эмгек сыйынарчысы Нурканбек Турсунбаевга дагы жолу дүркүрөтө кол чабуулар. Ардактуу айымдар жана мырзалар, бүгүн мынакей Нурканбек Турсунбаев агайыбыздын лирикалык ырларына мына ушу керемет сөздөрдү жараткан акын Кыргыз эл акыны Гүлсайра Момунова, Нурканбек Турсунбаев, Айсалкын Сыдыкбекова, Жапаркүл Турсунбаева,
Тоқтыбек Мамытов, Айнагүл Түгелбаева, Совет Урманбетов, Жали Садыков, Надырбек Алымбеков, Рахат Жапанов, Мурат Надырбеков, Мелис Айдарқұлов, Өмірқұл Құлымбаев, Құндызбүй Маматова, Эрнис Турсунов, Манас Алымбаев, Сейт Жиенбаев, Болыш Бейшиналиев, Айнур Өмірзақова, Эльмира Төлікова, Азат Эшимқанов, Джипариза Көчербаева, Қиялбек Урманбетов, Абдулла Белеков, Асқар Раев, Гүлжамиля Шакирова, Абай Құнанбаев, Қожагелді Құлтеген, Алқұл Осмонов, Медин Алыбаев, Маралиев, Анара Байчуқуева, Тыналиевчина, Эльмира Ажықановалардың керемет сөздеріндегі оғындар жағырды. Нұрқанбек Тұрсынбаев, келіңіз ағайызды алдыға шақыралы, жалпы елімізге жақсы тілек сізден болсын. Қол чабулар. Нұрқанбек Тұрсынбаев жана Жапаргүл Тұрсынбаева, қош жылдыз. Алтын ел жұртым, замандаштарым, урматтуу мени сыйлаган көрөрмандарым, урматтуу жердештерим. Мени эртерек 80-ге чыгарып алдыңар окшойт. Менин көдөрүмдө азыр 50-60 жаштын ичинде жүрөм. Паспорттан ошондой жазылып калса керек 80 деп. Мен колуман келишинче 67 жылдан бери ел журтума кызмат кылып келатам. Мына бүгүн али дагы сиздерге бере турган карыздарым көп. Кудай өмүр берсе, кайрат күч берсе, дагы алдыда чоң пландарым бар. Ушунчалык келип кеткениңиздерге чоң рахмат. Өмүрлүү бактылуу болуңуздар. Ар бир үйүңүздөрдөн таттуу үйдей, мендей улуу инсандар чыксын. Бар болгула. Мына бареки опера балеттин жетекчилерине рахмат. Мени курчап турган мына алтын кызыландарыма рахмат. Бар болгула. Мени жашартып артасыңар алтындарым. Мен дайыма силер мененмин. Бар бололу. Мына бу жерде Турсунбай деген акем. Анан ошондойлогу Мисир деген гитарист алтындарым. Şu kolunlardan gelince götürmele yardım verdiler. Var olgula, ömür olgula. Kırgız Türkçülüğüzde tınççılık, tokçuluk, ırıs keşigin tımak birimdik bolsun. Ağır bir uyda daima şam güyüp dursun. Aman bolunuzlar. Çoğun rahmat. Rahmat. Dağır jolu kol çabalar.